Kabasimwe Mukama wabaza kuterana sahi izuba ahubwo wito mutere umwanda n'umukazure yoshimira kwa ishaza wa nanyenda ukusima Reverend na jozana na family yanjye tuzakohereza umudarisha pende bakizwa mbili umurimo w'umutano ni era banjura abazabagenzi banje n'abantu bagashekuro muri bari makubakira na nijara kwishetero nakamamba no kwiretoza muri kubafasha ageze mwebare kanweba si matire n'abaza ageze bane staff tera bakabo Leo inamazuri kandi abadraka gamba byahereza yo kubiwa akezo kuru ofayistara from stars kumandika mshaka kimwe banze kusenyewa hari mwana
Shaneji Naisobe Kama Ya Dios Mre Hakawe Mabasi Ufutera no kushora ukwera Webari kuteje kubyona Namwe tukusiba Twebaza mukamito abamuka bakarebe Ikiza kanta tutero mu ngaro z'amani twebaza kwebane Bene ijoro na bene bituri Yesu Kristo Amina Yesu azimwe Hallelujah. When you saw me, you look down. You don't want to be so many you look down. I didn't anyway. You didn't look down over you didn't catch Agaranganya rero zo muturo utingane biretera yo kama witasi azimwe akuna akambecho ko wayongera kuchiri kamana kuchiri haleluya izina Rebeka binomsha abanza yo misa bulisobu agoninda gambera abakero Mwana bakore basukasha atwara zo kubakuza ngo muri sawa izina niriyo yatwebo kati Yesu asi amina nasima mukama ngamnonga abwizoba eriyo ngakurikiriza aba adiozi amuna homre okutayi omushoro bukwera ranga simu no wanyuma yabwire buringwako samuringo mwenimwe n'ubwamanyenya kayani mwa masi Konga bagirire babazi yabahera mu magari cyo muisyo yabahera mu nazayi nyine we ganyuma yebyo kujya izoba kongere ko mu cyamukama no kwikiza mu gaciro kushira no kwera mu ndadani Manchester ntabwo mu ngaro abo wikasi mwana kuriki Kwa yangu sakwete kabisa nicheshi mkuru tuyo sime hanga na kuisho mwowe na furaha Yeah.
inyuma yabo babone gushyikiriza imico yabo imbaraga zabo kugira ngo cyabo kikwera imana ubarebe n'imbabazi mwema mw'ijuru kandi ubamugisha kandi nk'uko wabwiye Aburahamu Sara mugisha ukabahumuza munonga mubahe benuko abantu bawe umugisha kwawe babone kuba urukundo yawe uborobera kama barinde kama batusomesha nabo misheke kama bahereza umugisha kandi no musinjo byo kwitezera ko mutwe na mwige mutuma yanyu no kwete bwanyu muri majyahanga ukunda n'umwana wa Yesu Kristo kama wetu no kushobora atatizo mwana n'umweru kwera kumari wa kiozi naho mire kama haboshe mwana umwatana ko kugenda izoba uko mushango rubekere kubarinde kubahereza kubache kubahereza abana kubahereza amaruchi kandi uko mushaka gatata kumari tureno twabakabayebi uko mushaka katuko uko hati no siyebona amina tendenza Yesu imana bendito Yesu Mr. Director, Mr. Mushana, Aisha, Adisha Tugambiraho. Kama wabasafira na sahi nizoba ahubwo wito mutere umwande kazure yoshere wamuka ishazaho na nienda kusima rebrand na jozana na family yanjye tuzabohereza umutarija pende bakizwa mbili umurimo wo gutano bizera ubanzura abazabagenzi banjye n'abantu bagashekuru muri bari kubakira na nijara kwishetero nakamwamba no kwirepoza muri kubafasha bagenzi bw'abari kanweba si batire n'abazagenzi banjye staff twera bakabo
Ibyo n'amajure kandi nawe agaragara byaherezayo kubiwa agezo mukuru mufanya stara from stars kumandika shaka ishwe gitera tapo twageraki bajamwe cyane amamira rekta wabane kubatansi promotion abantu bakasheko kandi Rebecca uje kumwana wanjye atareka abatabana omukyala Rebecca mukamwana wanjye ebere mukamwana wanjye adiyozi wabere kubyo mugisha kubageraho abazira babiri bomziyo amwena yowe kandi ukimanya ngudusho Deshota kadezo kironga nyenda kwanashora abantu ahuye bibire kandi abibiro mutabana wanje mushana abamushana film stars productions mwemere babere bakujeko mwemere abamushana bamadero mu kandi mwebare kubatereraho abagenyoho nimwe kukoze ogaruka owa director n'omukyala wawe yimanyamana akuturumati owayishingire projekti owayitandikire owabwire gashinyambo kusomutini gashinyambono maye no ipira yawe wabwire gashinyambo kusomutini akabona mushana wabigeye agana wamazire kwitwa nawe mushana wamujyana we kutera umugana wewe mnonga director nuko kunazara nokashora iraki akatayo nyenda kwanjura timu yagaruki inyukorwa eyi adiyozi ayishotijo koryo kwengera barebe nyenda kwanjura aniya passport konga uwo gushikira nawe tize bomwino mwijiro shamukanga abapasi atrebize abantu 10 uwo gushana mu bantu wabaki na Yohana etezani ingaraga ubuzane ingaraga kubera ibintu namu gukoresha so